Arfa because nabyo si yakorire benyini abi yakora yofutangaza katamba owagarche n'umuntu mu kumusima nabyo yakorire birungi nuba mbambire anjokora Yesu Kristo katanga ayina byo kwata muri shanshu no kimanyecho kuza kushika kufa akasigaza beji 10 akwima ibawaje ngo kaini 12 katabini umaka muri byasha ya muheru ondije ya muhakana batoka no chimbara bakota chimbara so nyumuntu namweno abakoze kushoma bakabiri akugira ngo isaka akayina beji 12 kuzoka kwenda Yesu chakwenda akayina beji 10 bukozo maka murebya ondije ya muhakana abaro tukasta kubabara bukozo mugashogwa roya no kureba taka witness akonyo no kurankira wanje yakorachi yasinga umushaka cyo na okera bakamba tongana okero nafana taroya kandi uvuke state yine ni yabe muhirira yes okera cheko nafana roya cyo kora eje mishabwe yanagomora na wabararoye government ne kwachi ne kwaroye ngaba hiroha akero ukareba abinji bakaba takuchimanya yes ngo okera abinji bakaba baroye ko ngabajya ba government akero okero no bisa abantu yese akakora kwitobora mwera no kubacendira abo baroye to abo mwibaje ningabaroye so okero karoya guchiza state ndabana akorereza ngo siko mushaka wana no gusingo konga akero no yisira abantu akabana itaga obringaniza omukwesibo ko kwi emtuma y'abantu egumeye hanikire cyowe umurekura wacereba umuteka ho pick up kabangari ningo umjo condition utarengo muri Kampala waza ko yengo muri Kampala ocheko wine court order kandi court order ya office mwihaho biho byona ekire kwereza kabangari wano wanyu rukunjiri wacereba ekakumo ukaragayo kurangu torukora mission dead like mission bazikwiho like nkasalva kiyo iki yakoze Riek Machar hata imangu Riek Machar bakamukwata bakatura and house arrest taro muchomi takushohora kugira ngo umuntu omukomotyo omweme beiro abantu mitume behanike because kiro ko kupasa ko mbere ihanga hira abantu abine mituma enyigiri no bemera bahashi chikweta wrong term peace echo njeta short term kandi umuntu uri kureba wrong term toshire kwikizo minzo byo jya ngo ka president Museveni no kuyaza ati ari jatkore Kurojang ari ni mangu nabinja kareba kabakatereka garko muntebe yawe nibinje munonga bitakumanya nibinje munonga toka babara kujyango abona kabareka hatu bakamaza bazo mu kurwana to kuntera sende zo kubintu mbe kamashomero utwimiro bugabe manya cyo uryo mugura motoka bwoza noza kushanga ngo mwamwe no montarseta ryo opposition burizano mu bitoro billion 5 zi intelligence yabarahi yabarya America na rondo byameno muzeyo yes twakutangirira iyo murebi witu wankore media kandi wo kutureba amekutuyona buri hamwe ho na TikTok YouTube na hando hona tujya wa musonka burijo mwine boje ayino mwanya murunji one drop rugazi no tukuba tukiringira aha umwe tuganaganira ha bintu nomugo mushija wa Pan Africanist Darius ni njumana nangu bana ni umuntu rukunda abo ba Haile Selassie baha so wo dia feel at home kandi abantu abajyo ko bagume bije bacakarire haha arona bawe bakira gukorera ibivuro n'abaga nk'ibishano bya Afrika bwana ugamba none bereba aha none huraje munonga nimba ninkora n'abanywano banje nyine ba producer bamani Bright Bogwe no mweshongozi hano muzano wa filmu nyine na mwana wanje Faizo mbona nimba ntambwire nabo timu yora nebe hwire kurengo yakisa program icyo abantu bacimanya kandi aho kubanye no mukugu Darius Honorable Darius no mwana umugeze munonga kandi ntugeze aho kuranga twakwanara izingire shonga ubundi wazibona ukwe hasumo yawe umururimi gwawe guru nyankore kandi wabasa kucenga na munonga ebikwana bigendo munisho mwihanga niyo amazina Ronald Mutire bataringaya kandi ogu bamwita Honorable Darius abaho umusheshe gwachi gwankore akagwampara kakihaho yatugwampara kajirenga Darius nakwakira yakora abantu niwe nakwakira sebo mukama wanje yes kuruka byona kuruka weekend yes no mani obo munyarwampara no ori imbara no manya binyi baba rimbaro tumurasibechi karutu murana atamaru yo motoka hatoka briefing unarganga rwampara unarganga nganga hikonga twena binyi bari yo hina ahitwa rjuro mbyaro nka 90% nakwitegereza so bastebon ni bachomu nka mwana witu Joel umunywano witu Joel rogo naona agabtaho kwe ati nka Joel nyungaza kugira tukuza kumushaka na mushagwamba umukaru ariyo nayo kwe hariye myani mingi munonga ntisamarwa mingi so ukwesente ziriyo so Joel nakwitegereza by the way season egiye toko bamze bine maka sente birebi la bino mhato bwirobu konga no reba
tugwezere nkahwire hato mwani abo gumanya tukayira munonga sore kwati yes akuba katkaga kushora mukita tukagaruka kwa no guno murundi atana kaga kuba karakace konkara go kurugamo ngo agura mwinji konka tukuba mwinji nkagurye ogwe nyuma konka so abantu shaje bari bashoroma mwani kandi ni impiga abantu na munonga iminyeto haregoro rwampara abantu bariko yiye ibintu bibiri konka first koka option yo kubanza inkwezo mnyito obanza simba rutoke rutoke nusingo mwana ateka yanje because eki rusinga yubugiga bwe ko kubanza nibyo kuriyo kana rogo mwana ubwo nubwo asizo omwaka just umuntu gumwe koka sitoke ryaburizoba wamara kusimba rutoke usimba umwana ibintu bibiri gyo tabyine na umanya ekintu na munonga kikuteganisa abantu rutoke Darius itomu economic scat cheta price fluctuations ebitoke kubikwera nkati ombwire nkobu babishare bay of course rero bikibura kandi hati yabitembe hatare ibintu atoshanga umuhinji atakubasa kubona hari ibintu ebukugire bay byabura kandi hari ibintu nkukogamo igomba kuzobashomere ebukugera bay byabiri byingi nakweteje cyo ranka rwamparo bahita amajani yote nagikirize because amajani numuteka gahingo on large scale mama takenje on large scale tukakagera sente because amajani gaba minyenga ja sente omwani gwaba mwinyi kugira sente vanera yaba nyinyi negera sente ko haka no kushanga ibintu nkebita kuri bya binyi nubura sente nakweteje kamuhogo nkebitoche namwe atashitoche mcharo nenkumisha tu nenkumine cyangwa ekirungi so imansa ko kamwenu konga hoteli yo kanesa rice kanegumeje kasha nona twazato ochikwa nchigora omutwaro gumene chweka hate bei omwena iya hotel ushagita atemba obo nona atakora magoba hata magoba agaferirwe nawe nagari ndo musuzi hata naga compensate nyina gahi konga njang government nimba mwine kujeshi mwakoraho a price fluctuation zeza abo kuba zo nizo zikumara mana bahinji umuntu akaje camping omwani abo kuba gwenorana gurugama ka center trist guri stable batanye n'abantu government nanye ninchikora nkane bitoche ebinde kuriyebwe nibishare bay ahabwe nshonga hato wajangwe ebintu bitembe munonge ebyo kurya umwihanga ntaburi byo kurya cyokora government yayena ne kurya tinginjara yayena kwena abantu bayo koze yasakwata esharo zone zigure ebire kuzimitinga ebyo kurya byona bishore haza kwa meza rushanga sori yanyu ne mwasharura mwajuguzo meza gabi hato mukine meza gana kamukaga ninga munana kusharura ibindi hato mbamutine byo kurya naka nakweteje Darius kandi abantu mucakaraje ati norongo muze wenyaka shanje naje ashemerigwe aine cyana cyari aina kana kasigire byara ati yare kwingungani ati bashabwe muhinga umwani so anyway naco nkirunje abahinji bitu babinemu kandi na economy kandi rwampara ndebera abembeze mbazagabara cyo mu mwani so mujeni mwakira umwana yukora kuri mu rugando obagwariye twoha ekikuru ngubagwaza ngai omwitaka na wano uri magoba uri arabataruho so kora kure egwariye twe muje musimba umwana yare Darius hati twaza kuzashonga eze kutambura munongo mwihanga myenda areshonga tingumanya wogire bireho president witu Yoweri Kaguta Museveni abiratamburireho karangara ayo naronda karnoma yakaruho go mucyara wa NUP arno manyizi naje wa NUP wa karangara hati kuya bayo baronda karu president agbena abagira ati konka abantu bamukunsindikira mukansinkira aba opposition tubakumpika tinku bareba tubakumpika ati namwenu muherezo gwa karuru hariho wabo birarinka atogwa kayijiro mu parliament ni mumanya ati ni mumanya yagamba hono ndijo wenyima owe yabe namanya ninjira bakabajya baye narimo no kigamba ho cyeco abantu tubashime kuterra MP wa opposition abo kugira ngo tarabone chance yo kureba mukuru wihanga ebintu bibiri niza kubanza ngamba aha side ya president yes hata namara generalizing ngambe eshoga yenyini naye yakuberiyo o martipate kumukuza o martipate dispensation yitwagiro no teko kwa no sono ngo abantu bazenkahi baze omukibina cyawe so president ngo muntu na naharamu we abwa interest za pati na ngono yakoba Bob Wine nawe na Rwana Munonga nawe ngo hazo owe MP nawe abwa interest ya pati cyo kubanza kukufuna MP mchange cyo empogo bakana mwita nakamuri na yes haza ojiro no sister way nachimuri here nachimuri haza ojiro ni sister way batiro so
buri muntu wena aine kuba nasona ubwo akaruru noteka kubiha abantu kabakonvisinga kabagabe bakwenda kurura kurangu babayinga kandidato wawe so President Museveni kugira ngo warondo weye noje ko yabire ananagiye nyana ronda akaruru ka bakarwa mu election ya Nasani Ngeme na beta akajya to no mwakumpota gambo kuje twonka ahakusimikira akimsiye mukona akajya akahagiste katiko cyane yemu atanasinga go opposition or active ko karukuje kumpakanza anda abanyamugari bakawa cyo fumu ngu HFR cyo wanyu nikisinge manzi yangahi yahewe politically nyo nabaine political party yanje kugira ngo ndondori yangu ntabonire umuntu hari wa mana atesaje okatari wa party yanje nyo wa party yanje abo interest zanje naba naciroha naba nacori ahubwo waro nanaza kugwanisa nchokora ine obanka ngwina rwediye mu discussing aho barigire kubinga Bobo inarije kubinga mpuga yes abo ida opposition abantu babuza nore ko tazake arkamishana ukabinga mpuga Bobo inakane ko mpuga tarroyo yaruwe konkori yakoze iki arroyo nanye nabarnyo kugira ngo ngusigaze otarroyo cyobo sigaza ryo umukura obamweta kurana no bamwetachi urube yakwata cyane konka royo atakubaza because kugira ngo otambara no muntu kumanya ngo mutoke na wasafta mubutwa cyobo tambara no mugwiraro utarata muki so protection dukozira konka aside ndijo omunsi kubako no muronda because mama ndaka ruru na munongo twanya Uganda yes we have political parties yes konka ensete jerizi nerangu ihanga ndacha political parties itwe abantu abatari ba beneficiary abarukwe ni hanga rungi koze nanda pate nungi aba interest ye yo Bobo ina President Museveni wani mu muntebe ningajire n'ibya konka idokwe ni hanga rungi tucheko n'umwembezo kozeki omwebembezi owakubire aruwe so njuru tukubuze mune mingi nangu bajya mwamutaronzorogu tarishika president no hatecho politics mune mingi ni very propaganda hasika ngo buze bweno abapate ahibara bayinaremu ibintu byona biri for instance ati nka Rwampara owanyu mtu murobe hereza buyizo mwarembi rwo position shana independent nabona abari NRM rini emune mingi akono no hwire Julius Karahanga abari umwana wa NRM ni shaka Rwanda kari umfura na no kimanya Karahanga kika ka Rwampara so ta mbere byona biri omurima raste karonda bwino bajya mu position manya byabara konga kurwobo tubwene MPs kabashatu mbweno mbaraste byona bitwena byayizere so echo chikugendererwa izoba nerumwe sabantu bagumwe baronde so abantu bari baronda bateze bakaruru bagumwe baronde umuntu hikire mbabaze ko umuntu hikire uratenseje ahabununje bwihanga kuko ite emune minji akaruru twebwa turonda ahabwo burunju bwoha bwo muntu cyo kuraga amahanga cyo gwaticerera hata amahanga nka America hino woshanga nka Republican eyo on power konka wazo umukongress yawe n'inga parliament hata shanga opposition ni musinga abantu bwinji hakere basangu abantu abajungu bine nkora yabo ngo ihanga nirikira abantu so mutara sabuja ati batarenga ni nkunda ihanga nirikira pati yes ihanga cyapata twaga ni nkunde ihanga ryanje kusinga ki kusingiwe kuko zino wasako taruncha kare ko ihanga ntago umwana wanje mwijukuru wanje so president politically kugambe cyo wena abashitira kuko twebuze itwe abarkwenda ihanga erryo obhereza itontwe bakwenda MP murunjo muri Karangara so imabwa na umwemeza murunje tokuzavuga byabembezi yo noza ahanteka teka yako bikozechi hat for instance twatwesimbire nkaruwampara witu tokumanya muntu abesi mibona tokumanya kakita zabo yo garga Kampala oje kutuborera ngustero no murunje yo kwa no manya kusinga nyo abawampara de ntuntwe manyira mwe ito ndabantu manya kusinga ba Dayas tukarebaho abambarara ebejyambara district amataka nibayumbaho nibasika muguha nangwa twarebaho abati konka tujya twagaruka twareba ibintu byaye hindura kandi bagira ngo kandi ibintu bakaba bihira mu buryo bukire ngo mbwe nugo wakwasireka akamujyango waza polisi akabatinde rusa dayine manago tashime kuba nakikora mbweno ngo wazire ngo bakatashime ko hayita kajya government ngo nuwakire ishongezo nozimanyaho ekideki ninkireba nkikire namazuma mbajyango itako muntu yaba ine eshongano jya kwenda korramu numbasa ku rumpansa government eguza kane nine shanka yaguza bwo shati yakwarizi emyaka 9 imyaka 50 emyaka 5 hati Darius yo myaka 3 tumasa ngunubuza ko bujye mukina babe imyaka 9 hati katabaririza shaheji nyo ni macho rubona bakita kajya billion so norangu konka kukuza kureba process ibarabero umuntu tekateka yanje
ni yako betari okureherezayo it is okay konka mwaheze muri ngo because to kwata ngambara stay yashika batenge waza kurakataka kake shaheji no ka billion koko kanya ngo kwata nka eka wajuguza ka 7 million norangu nka government no bo bari kickback nyimoko no batwesa rosi aho ko sente kimasa nkubagura inakuzibankinga zakayamana kajangu zikazira ngo billion 3 ngo bazirone zombeka side zankai zikayamba government kuza kureba orangura igitaka vari yoreba ngo vari yeke vari igitaka ori batakoze iki kashika hinema bakusike mu guha ngo itaka rijyo muri Mbararasite icyakara tunoreba ikirajo local government cyaje cyayo ikanga kucuboreraje nora iki controversial munonga bari gana bagamba ngo kashari nitu twabaziri tokori umwana wanje nkakwereza kando kambinga na Mbararasite gamba Yesu mugata konka bintu byo muri Mbararasite mukatereza bare tukaba mukatwesheraho mwazambara mwene mugende because rabagani tocheko orkashari orimbara district oko kano kija nguniye kwija kushoroze byaha ukakremige kintu cyo mutawo no emishorongwe ryaha kana hatine leadership ine meya ine na council mine MB so no teka kibahindura mu kiragiro exactly bahindura mu kiragiro ati kiragiro nkigamba umuntu twara be agenda akora ki agenda because nabarya mbabiguza bashikiri because ko nakuguze enju ninganka kuhenju kagaruko mu nju yawe kandi kugira ngo nyeme birebe bya birimo bari mbabaguza bashikiri because bakagenda gashara bari ngombeka na office oko hat kandi abari mbabaguza still no abere ari chairman wankaye wakashari na council wambara kandi atambarojike ine leadership nabo mbara nibihingura cyo maso umuntu nabasa kwese ituma yebuze bishi eje mshoroketa kinyamba na azambara arumubwike bwinjira muzamubuze nizipangisaho ombizindi byakamukuzi harumanya YMCA harumwana projects nyinshi hata abantu bebuze nkoka shi karamuna koto vapiru neri koto vapiru hasi bebuze tibyakiri bitu hata bebuze kuba kushami izobere icyaje bakageta breeding aje bakajya ngutugende mwe twakugenda indi kandi twakoze twashahwire hebi nicyo twentagamba ngo bije bahino mu cyajoro even omuntu yagwa umugozi kumagende kuko umuntu nagwa bameze emyezi mukaga ashika mu office asigara mari kwetereza hata emyezi mukaga evyona nibuguza cyo kora abinji ebintu mbabuguza omyezi mukaga iri kubanza bwirobwe bashahora ohora ngorguto setezezi bazirya byona bakoraki byona bamaro so umuntu ekateka yanje nindeba kandi kindi abo government yo etakwemera ekabani yo yatahe irwaro byemituma ningashi na government ogo investor ekamtira condition bajya ngumwe irwaro ryawe ito toza kwitaka percentages ko ngani nito ka government ntwe na mushares exactly sigaza 70 ito stware sati because irwaro nabwo nabasa kwija rutubura umugasho hatka wacho ko twina marwaro gamaro munonga ko gaza kuragurirano twe nagagama mazina otara muhinju uwo mwani ninga mukozi wa government no gwara utikache ngo no rwaro because irwaro ryemutumana batwereka ngo agakani bagaretenga bagayeta kogarga basa kwijo shanga private only of course oshanga ngo ebei ningana narenga hato go muntu wambara katera masinde ubonye cyo kumiyambaki so egirwaro basobota yamba bajombe kakitakagira government baje mushe yazi government baje mushe yazi good idea akora na government ne kwa David byona ebye hawo esigaza zuru hato na government ne ebihawo government yakubona babona government yakweza itakagira kora project muchekwa nimugandagano none dare asabgambecho ati none nkeji mbara rifaro abantu abinjira basakugira ngo mbara rifaro manyate ine mbazi manya bici konka niye bisize abantu yes eroho ne koraga ryamazama abana binji bazarigwaho yes waza kure abana binji bazarigwaho so ekintu cha government n'amashomero ga government gabasa kugira mebizibuga gira gati konka gatwata bato bakora munonga ingaja ngargo actually government gumize me ntibiyataga byona kandi hata noreba agari y'amazama na watambira musirimo abatambira mahanga taroheza bwa 100%. Actually nicho kushabara ngo parliament erabiyo mekirajiro cha insurance mbema urwaka ni mpemtwari 10 akada yanje baro miliyoni igana because mwato mukarwari zo barimo ngomanya ngo horware enwa erkweta ga sente ko kushemeza bihe naki mbenye sente ezikubasa konda gora because waje ngo government 100% okateka ho irwaro nkere area ngeji mbaro rifaro ebyo mara osabiteka mumugamba byone bikuragora cyona cyo kwetagisa ko kabantu babure kuragora cyo kubanza government
teyine system yaho naho yo kupanisha umukozi nakwetegereje so ibyo mana basagwa biryaho umukozi abukose cyo umukozi abari kubukoze sa ushanga taro wakireba kuko private no basakora overtime umuntu nabasa kwemera umwaze akujyata na suspension kuko government kigumire so egigyo mana basagwa biryaho bireme so hata bakikirizine bajangu nergirwaro nka kansawo ngaki bagiteka munka private ownership naki haje muntu bajam shares hata muntu arwana munonga kwihamazeyi naza kwesa munonga abakozi ibintu bukore nangori yajata na washemeza abantu bangahi ninza kwa commission age so government nabwe neteka kuteka mu abantu bakajam some shares kandi nabwe nagamarwaro agabantu nago agabagama kaga eriyo mituma hati isutu ebakwe naftana ka government nashime kwa ownership neteka jam shares kuzo jangu abantu nabwe batarabona because ryari ryo muntu nateka ho price kurgira uko kwenda sente na wije urafite miliyoni emwe yanundisha mutari ibiri exactly so nsteka kwikizana tukakorera hamwe akorecha kweta price discrimination ejo tuturaho munzoma so government yawe takoze kinagamba amarwaro ngabasa kuzaho konka gatayambira abantu kwebare Darius areshonga hitwa abentureba senior lawyer kandi kanso umunyakenya uba kweta Masakaruwa abenaje mu Uganda nomangu bakaba mwikirize bamukiriyaringa bamuhereza work permit yatanka gukora yije yaguma nazo mu kote nazo konkabire yakachisha ibamujangure kare kagaruka yaho kuruga kandi ko kutwagamba tujya wa musomwine boji no manya one promoting African liberation pan Africanism African nationalism abashomereho history no kukundana no kukoragana no kukwatanasa kandi ureba ngo president Museveni watire munonga na jiaringa ekiba kweta East African Cooperation enkwatanisa y'amahanga agago mu East Africa noreba ngo eshongeje yo garuza yo roya kandi bayijire gukora imirimo yi ne ki impacting aci ninga nsikwata cita amukago gwitu w'amahanga gitu mu East Africa ecyo kubanza tikumanya advisors wa government konka ecyo kintu ni nawe kibe kitashikiri Masakaruwa nango umwiteka ntijanga batakaciye mu Uganda uri airport baba batakamaze clearinga no takabiye mu Uganda no kigo wa Kenya hata bamara clearinga kagenda bwo jangu yashkangahi Uganda yashko mu Uganda ecyo kubanza ntibasa kufana ebizo ngabiri Masakaruwa no mago mukaza no roya wa mana munonga and Masakaruwa ni icyo bamutera umushango gwa West Jogu bakari benda kwereka isiyona barebe because nabaramuzo mwe bamba jajinga nabo mbatina public kujajinga kubinga international because nabaramuzo nabo is time very international pressure bamena promotion kwija kuzo umakota against yona because nabo hine ebyafitina so Masakaruwa hakuza ayine abantu nje kumfuringa umunso mbinje haza munonga because akabaho minister wa justice and Western affairs muri Kenya akabaho MP akabaho running mate wa umjenza Raila Odinga so ugo mukazi ayine CV ya manu munonga kandi nuroyo mukugu ababetegeze kandi muri Kenya no mumbantu abari influential munonga kura ngumuntu ari influential ugo mukazi no nashara mekintu munonga ayine say amani ecyo kubanza yayena natabaraza Uganda East Africa Court of Justice no mushango gwayina nugutsinga because passport yayine ne East Africa turiyo ntijangu East Africa tubihanga rumwe tube cyaro cyumwe otambore hataro chwato hamukono so nyoni ndangu omuntu ekateka yanje kuzubira Masakaruwa iteka kubara basize mu iteka rtaraho mbabagwira however much nawe basensinga ngo kwija ko abantu kubasa ko leta mabuni security ningachi basajya nkatwe bidorusa go kubanza ba katabaza tuchondoze tubanza turebe kiriho tekiro kuko cyakwa kitaro bagashaka cyabe kitaro Masakaruwa yena nabatabaruze cyo kubanza ecyo nsafite debuzo bushanga Uganda mbatubinga omukago East Africa ako haronka nko mushira umwe abayesimbiro bani bamwetambanya abayesimbire kandi ushaka ba MP akaja tinyondi ndiro ya waruto yes no nito Uganda twenda abantu bici champion akaja ngundiro ya waruto mamweta koheni abena kurra Kenya arroyo waruto twida abantu binje bakorrayo no mugeze meje kaza kaine projects ya Kenya n'abantu binje abakorra Kenya kandi Kenya n'abantu betigeze munonga barishudu munonga mbasafta ko mwene mwatibinga
cyo kubanza Kenya twikiza ngo yari yamwaro ncyorga inkubi na mushanju ubwa kwa ICC ya Odinga na Uhuru Kenyatta tukabura amasta gaza mutoro nechweka Uhuru Kenyatta urankuba kana mwita Kenyatta mboga ngo akajye umwana witwa wakabarega ninje gira yobora so ekiti kiringungu masakarwa yes kwa ICC ejo yatete ebizu munonga kubona ura Kenya ya mwaro nakwetegereza kandi ebinyi twantubereye tabinje nibiraba Kenya nibiraba Kenya so masango Uganda na yetenga munonga Kenya even kusingitwe okutukujetenga tuntenga munonga Kenya kusinga okwefutu yetenga kandi president kashabire kashaka ya ocean biene bgambo takaba nyineho kana ekitari cyawe ukagamba ekizgo kigo cyazo muhangari yawe nkiba kige cyawe so agari amazama masakarwa naza futeganisa munonga oshanga ngo East Africa ihanga ryabo izina ribi Uganda yageri izina ribi even at international level so kwemba jangwe necyaro cyumu yakoba masa passport yayini ne East Africa ureba hati ryo mugura liberalization n'umuntu odi America na mbasaganira sima turinka abantu bari hamwe turi mu cyaro cyumu so ni ndangu masakarwa global village abatashiye kuba nateganisa ubwatyo nagaruzubwayo akuba atece kinkureba cyenda ntibasa kuzaruka nk'ikinkura South Africa xenophobia ezo jango abantu abatari bitu mujendi ni baba bari ngomba bakora ki tinku cyagere cy'indecho so bemba kiye kumwikiriza abo kuba atwe nahisha okujya ku masakarwa yahorza besjet yana singo mushango simasa unakora ki yana singo mushango nasingo yes besjet yana singwa nasingwa kandi nabwo yava match besjet no baba bari mukoti nyoni nyenda funo oburinganiza wakirewa nonda bamuhoze se bamuhoze se umburinganiza burubwi kwara gusinge gura musinge onka tikwenda kandi kugende byashwa kandi bagushare kandi kahino bazire ngo omuntu toka amusharara mishange ibiri mubesije akayasingira umushango gwa treason ngumwenu ngo birajone bigamba okumpuriraho ngo umuntu toka amusharara mushango gumwe emirundi ibiri bagushara besho uwito mundu ukarugoma chome atoga hogido ndijo tubagushara konka hate treason ejo nora mwenu tukamanye cyo nora okoza kuchigumire nora ngo hagati ya government na side ya BSG nora ngo kumushango hate nora guru politics of course no kigamba hoci royo umwe bagurimu bamwimire beyo royo ndijo bamuzibira kutahamo hataho chirinkinge na beyo yarukwa okayeno ndaba muhe beyo yes beyo nobwa bwa buri muntu wena kufuna beyo sorongazo wahereze shonga ezo cyokora wanoshaba no heshonga muntu ogwa ryatanati arwire ayina abana bakurebera ayina imirimo yo gukora kunga tikiragiro ngo muramaza kweze beyo no basachaba ajya tukonka kucyonoza kurje kwafutaka hwireje twastaka kira ari yo noko washora no basa kushisha kucyonoza kwa kwitu hateje nacho bayenda mbajukwima koga bintu every point ko nabayena basa kujukwimira busha ushanga wano gufayinga ushanga ati cyacuru konka bakoreki bajukwima omushango gwa rwagara bagweta Miss what Miss Treason kumanya hongo muntu nanda kujye konka umusoro kukanga kugamba konka ni jamwe no umateka gwa rwagato emune mijimo midebine rimanya omuntu yana horezo muntu amushango gwe nubo ine cyoketa immunity abakanyo nabantu roya wawushaheje ndokozo umushango uretso isuro muntu oyinorsa kubungambira otinyisuro muntu roya no open none badari ya sashongeje umugambira amazima roya no umugambira amazima konka ashongeje bo babene ba horizon zinyinji inahunde barebireho no mayabire bamakuru ngiruka munonga ngwe sente zafaningire besje kuza Kenya nguzikanzira wo mufamu yoha ya rukwago so ningire bintebe yabe yajya byegenye mokwe bundi bibasa koga byone sheje ubyaje mushagwa besje ngugu muhakindecho hatura yatashekwa no mukwata akwa roya namanya byinji automatically nabantu roya wawe ebyo ni mani nkoraki ni mani mbimanya koka to mugashogwa roya futebeza barya bukozo mugashogwa roya no kureba taka witness akonyo no kurankira wanje yakoraki yasinga mushaka cyo na okera bakamba tongana okero nafana taroya kandi ushike state yine ni yabe muhirira yes okera cheko nafana roya cyo kora eje mshango yana gomora na wabara roya government ne kwaki ne kwaroye ngaba hiroha
akero ukareba abinji bakaba takukimonye yes ngo kera abinji bakaba bari konka bajya bagafumye akero no bisa abantu yese akakora kwito bwana mera no kubacendira abaro yato abamwe baje ningabaro yawo so okero karoya gukiza state ndabana akorereza ngo singo mushana no gusingo konka akero no yisira abantu akaba nahitaga obringaniza omukwesi bako kwi ashifto kandi bakama ukoreba nashaba minute made ukoreba nashaba iki umushamba cyumuhereza najya kugenda kumura mu road kajya president wito murunje cyo kusigninga the sentence cyangwa akabirugaho hata noreba noreba omateka ga Uganda nayo ninka secondary ya UN harumu umushango go kwita go kugira ngo yito mundu kirinke cyarigiro mu mahanga go haza na Uganda kugira ngo nitwe turaba member mbakushara konka tabakusayininga cyokoranga ICC ne kucyo emyaka 9 emyaka igana konka tekwita by the way hari umushija ubwo muhekera wa ADF ubirebire bishana ryo mukoti Dominico Ngweni ariho go wa ADF ubwo go wabirari Kongo Jamiru mukuru ubirebireho nyuwe nkare ubutambi naramana gyawe nabana akorese nyumaho ari kutendeka abantu be ntare natajyo mukoti nareba umushije bindata kubicenga narango ayo nageza aho kushaba amnesty kuba ko president ukamusasira nje ashimwe n'ubasasira baki manya emirunde minji hati nteringa mangu ahabagati ya opposition hamwe na government hari umkweta gafuteza tumkweta kunyura umugwa because echikwita Africa boto bakachimanyaga nofuteka teka ngo opposition tene mugasho uju proving omuyihanga uju proving wrong oyereka tene mugashogona because opposition neje chifa untwiyaho na government tumukonyaho hata government sente ziyakwenesha renguto eziyakwene ko Rwanda marura kutantagamba ezimara omukurwana so opposition hata oshanga ngumwaza omukurwana gana omuntu wabujebara kujya mu Rwanda gane mana opposition abatakwenda kukwatagana na government bwenshi mutakuza hameza nicyo twantagamba bwenshi mutakuza hameza mukikirizana ahabwo ubwihangari yanyu because opposition yani Rwanda gana government mbaferezito because eje mshangwe ko yana eryo mukode ko bari opposition wawe opposition wawe takumpagira kuna gukora nundi jo yagurukayo nawo ngunayenda hakeye nanore kuna gukora akintu tuguza gumu mugihe ko bamba atka ko cyo kwebero Moses ari wazerebo nabo bakam amnesty mwe wara batakora mu government tugarjiro karangu na birga nawe aberga ni binji munonga abantu baraza niba wa Frina wa mama Fina bakawumhenawe so nyoni ngira ngo ahabwanje nubwo mustamaha meza omuntu mumpeza amnesty abakuba twangi twikirize omuntu wena owagabwo mpabwe kutu discussinga ha ayina cyakumanyisa muyihanga kana inamani so noteka kustama ukatensa nawe ugasti noteka kwa sesinga impact yara ko yamara kushobora hara nawo kushobora ke yangira kaguma jyo muhekera konga hacyo mukomera hi wakireba habyo njone ningamba kugira ngo komebesje emtuma yabantu egume yahanekere cyowe umurekura wakireba umuteka ho pick up kabangari ningo umjo condition utarengo muri Kampala waza kwayengo muri Kampala ochekwa ine court order kandi court order office mwihaho biho byona eshire kwereza kabangari wano zwanyu rukunjiri wakireba ekakuma ukaragayo kurangu torukora mission dead mission bazikwiho like nkasalva kiyo iki yakoze Riek Machar hata imangu Riek Machar bakamkwata kwa katura and house arrest taro muchomi takushobora kugira ngo umuntu omukomotyo omweme beiro abantu mitume behanike because tiro ko kupasa kwembera ihanga hira abantu abine mituma enyigiri no bemera bahashi noteka ko batashemerigwe yes abantu mbabatashemerigwe noteka kubanza wayigit so echikwita Africa nofite abantu emituma ebahanikire yokateka teka ngo wire chuba oyine mbundu oyine berajero ko kamherwa byo no munso mu mucumanyi tare kintu ekiri kusinga abantu amani no wakwene mbundu no wakwene sende no wakwene bhome konga abantu munsi bina mani neno inikurengwa abantu basigara barije so ibyo bhome ibyo janoza koma abantu iki kintu kikweta wrong term peace ekyo cyeta short term kandi umuntu urukureba wrong term tochire kwikizo mintu byo jambo ureba ka president Museveni no kuyaza ati ari jatukore Kurojangu ari ni mangu nabinja kareba kabakatereka garuko muntebe yawe nibinje munonga bitakumanya nibinje munonga toka babara
kugira ngo abona kabareka hatu bakamaza bazo mu kurwana to kuntera sende zo kubira nombe kamashomero utwimiro bugabe manyati uryo mugure motoka bwoza noza ushanga ngo mwamwe no montarsere da opposition burizano mu 3 billion 5 zintelligence yabarahi yabarya America na rondo byameno muzeyo murebe hatu no shange sende zo kweno yita nchokora amajungo cyabati kiriri nchokora ohortaro rwa Russia na Ukraine Europe bemaze emyaka kwato muri change etakera gartaro Africa twasire emyaka ngetakera gartaro taro mwaka ogutwa stinero taro mu Africa nohora ngo abaryo Rwanda Kongo igene Rwanda Kongo ndari ni Kongo bakireba manya na rwa bakongo nurteganus no South Africa risha heje nura abantu baga street rwa bartaro South Africa nura barza Guinea dere West Africa yenchirenge hature kuzi rwa bartari aho nura kar Senegal so every day turo mu struggles turo mu daro cyane ni narka barwa za Rwanda ezentaro taro obuzirikiza Africa futunguka kandi ekikuze leta nabebemezi futeka ngo opposition tene mugasho kwanga ganira nayo nchokora umwembezo mununye kicingamba barwampara ko kumara kusingora MP ushike kumaze kwata reconciliation abo wasinga waza kota nabo ideas zabo wazakirota because mbabine ideas zabo kandi kota zache wabanaga harya bayikwata nabantu babo batanka kurwanasa hata mherwa byona wakora ki muntare nyaka yona wazo muntare myaka 5 entaro yona zingasachi njora nyuma magaraganje tinyena ntaro nyena ngo muntu stance nchoka bataringa toma ni ngona politics nchimanya yo mu Rwanda warebe ni ndwana nabantu ba company akagata ko bajara kuzi mangwe karuke kawa ni betaga for instance arongo muntu mengata ko baja hawiri konka abantu bo muri mbaro be banguza ka sende ngaho ko noche so ni manyangu there is life after elections konke cyo migana afite stachimanyere ntuzakufa nakwetegereza Darius mwe bari mununga gumana mutureba abakutureba umunsi yona abakutureba Uganda yona abakutureba ituntu baturuho tukugeza ko analizinga eshonga kugira ngo abantu bitu mbase kuzuhuriraho kandi murebe nihanga gitaho gyahika rero nito turebe okutawembe kihanga gitu kandi turi kutwatambuza ikintu omisho kandi hine bajyana bitakita musente N&M Real Estate mbaguza amataka marunje munonga twine nkore photographe abakutere bishani na videos nkezo mu mabaga mu bajenyi ganyu kandi twine hona entertainment services aho kushanga twine munka ba comedian ba MC twine ka MC mashweko Darius mashweko ni manyoko we na Mr Life kabakani bazoku bakora ubujenyi abantu bashemerego mureba nko mu mbere jeruho meninde nka TikTok nareba bitekisati akozere comedy festival musente nyingi kugira ngo ninteka ngo nawe waza kureba je ninka project yo jangu maybe abantu ubundi bakashemerego ekwita Uganda twada tukabivestinga musente abajungu cy'abatiri burkant kona cyo kwambajungu nuza ko urambaza no mpiye mushenyi ni mpaka urarompia gwabarema urarempa mbone burkant kona kanjora gukora se kandi tukafani ngate nkamashweko comedy yayine baba mfira arobunda nakwa comedy umanya ngo mutatu cyoro muhara ngo no yamushashura ngo kuba ngwente yananga yatweka yaza kwemeseriya hate kamashweko comedy yayine koja nkutufayo akaba ide center ati bazene kaba binman nkasete zbe bini yes wachireba orenka abantu ba server because talent ne shashura munonga kusinga na nokushoma hatu wana waza ko mu Argentina nkistine se chimesa yine okareba ko mu Argentina ushaka muta Maradona obwafa bakakora bakateko public holiday you are professor wafira ko public holiday so nyimasangu ebintu yona twine kubutungura cyo masangu ihange ifite ntarango bararcungure nabashomere abo gambo rujunguru runjubonka tubantu bi ihanga no cyongura abantu bona because abazana mu mpiya kureba tubakumanya na rujungu tubakumanya naci hata nyoyesha heji n'abantu akumanya capital stay obayihanga ruti mukanyine talent yanjye wagifani nje kubasa kweta sendo mu ihanga ni feru wachi so reka burka tukona tukatoma man so aba ankore mwe bari munonga gumana promoting abantu ngo bamashweko nangwe bijya mu promoting y'abagenzere babilinganya nashi nangwe no ba promoting bamara kufude cyabo bego konkese n'kweri iyo ko abantu bakora ko riguru iyo ko riguru iyo darfa because nabyo si yakorire benyini abiyakwe yofutangaza katamba owagarche n'umuntu mu kumusima nabiyakwe rebe birunjira nuba mbambire anchokora Yesu Kristo katanga aina bejo kwato muri shanshu no tumanyecho kuza kushika kufa akasigaza beji 10 akwimo ibawaja ngo kaini 12 kata bini umwaka muri byasha y'amaheru ondije yamuhakana batoka no chumbara bakota chumbara so nyumuntu namweno abakoze kushoma bakabira abukugira ngo isaka akaina beji 12 kuzoka kwendera Yesu cyakenda akaina beji 10 bukozo umwaka muri bya ondije yamuhakana abarot kasta kubaba kongecho
cyamaze kusingura so imocho mwakore mukorense wampromotinga Darius Ogogo nyuna shakabe yakana imumu kwasera hanga because Yesu abegeshaje abe atancaire bona kamamba jena yashaka kufaini 10 ko kati cyamaze wakusingura kuba mujunu wenseje so ankore media tugumiza muntu korera mutukore katonda yamanyi kandi tuzagumiza mbayira we tuzagumiza muntu yamba bukuna nabagambiri aro mweshongozi Bright Eba kozere nece shongoro kisa twine mutalents nyingi Darius sibura abantu then twishe turebe kuturareba no gundo murundi nimba sibura abanyayuganda mwena government etakizire kushika nko muntu niwe jechu abantu bakora batakajomere government utekozere no manyakaro hakaro president wa America bakamwita Kennedy John F Kennedy akaja ngo otakaburuze America cye kurire iwe yebuze nk'umuntu iwe gikorire noteka kubagina koko zeki nico kora na Yesu Kristo kuyagiye kuyamba mu mbaga yakana wacireba zo kwindura kuzakuba ibikuri akaja ngo akabanza yabuza twongimo mu bintu hoki gutene byenyanja babishatu nemgatebe yakwata atinje byakoze kabere yora bijora akabanza yabuza mu bintu hoki kibaza ko ibintu zuro akatara akoreke so niyo ngomuntu government yakuyambe niyo uwabo inezuru uwano koko kezi niyo boy nisho stanchira bacha advancing wano mwana nkogu boy no gusimba nangu FT 10 boy nitaka so nasteka quarters then niyo government niyo korogwayo niyo government niyo muntu korogo okorogwawo software gitamana gitago ntiza kwecungura kandi ukendera government yahiguru yakini kibahiga okoma tiyo solution era chunguri hange ekira chunguri hange no kwikirizana dialogue ni era chunguri Uganda futura argument koma terabe solution kamene zosibaje bari munonga Darius abare bitu bankore median tubakunda munonga mwe baramukwana mureba nanye nasigara ndrona damutira bataringa ya until next time. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.